Srpska desnica formirala je gradski odbor u Šapcu. Svečanosti povodom otvaranja novih prostorija u ulici Kraljice Marije broj 6 prisustvovao je predsjednik stranke Miša Vacić. Vacića su dočekali brojni simpatizeri uz baklje i vatromet. On je tom prilikom izjavio da je Srpska desnica mlada stranka u kojoj deluju odgovorni ljudi puni entuzijazma. Prvi zadatak šabačkog odbora je, kaže, da se konačno stane na put lošoj politici i teroru koji nad građanima grada kraj reke Save sprovodi, naglasio je Vacić, aktuelni gradonačelnik Nebojša Zelenović. Da je Srpska desnica mlada stranka koja će se baviti da ispravi sve one štetočinske i mafijaške posljedice njegove vlasti, zbog čega su mladi bežali iz Šapca u inostranstvo, da ćemo se baviti pomoći poljoprivrednicima, preduzetnicima, ojačati podizanje malih i srednjih preduzeća, da mladi mogu da stvaraju i pozivati na odgovornost i političku i krivičnu zbog svih manifetluka koju su činili do sadašnjih 20 godina i mislim da je stvarno krajnje vreme da upravo je Srpska desnica taj tas na vagi gdje ćemo poverenjem naroda konačno osloboditi Šabac. Na održanoj izbornoj skupštini za predsjednika gradskog odbora Srpske desnice u Šapcu izabran je Željko Urošević, koji se zahvalio velikom broju delegata na ukazanom poverenju. Bilo je oko 200 delegata koji su mene izabrali za predsjednika gradskog odbora grada Šapca. Delegate ćemo izabrati upravnog odbora na sljedećoj skupštini. Zahvalio bih se na poverenju. Sljedeći naši ciljevi da oteramo Zelenovića i njegovu ekipu koja je ovdje harala 20 godina, lagala narod. Političko nebo grada Šapca dobilo je novu političku opciju koja je spremna da isključivo radi za dobrobit građana, poručili su iz Srpske desnice. Vacić je pozvao Šapčane da se aktivno priključe Srpskoj desnici i doprinesu interesu sopstvenog naroda, svog grada i svojih porodica.